Eto tako, djeco. Imam par, imam za kuću jednu veliku, nemojte slušati sad, nemojte što mislite, samo da kažem istinu. I vi ste recimo youtuberi, imate Google konto. Sad imaš i banku isto, znaš. Sad ti kupiš lijepo akcije, to što sam danas primijetio isto, možda i možda ne. Ako bi se slušamo mali, što sam skodišnjak. Slušaj, i ispod toga, slušaj dobro. Imate konto, imate na pare, kupite milijarde akcija, uvijek, recimo 10 do 100 puta različite akcije. I onda prodaješ nakon, akcija ako se probaš, točka, tamo se prodaje, na desnoj strani, i stisneš, znaš. I onda, znaš ti imaš cijenu veću, recimo, 1, 2, 3, 10 brojeva koliko stoji za svaku akciju. I vidiš tamo safe, znači punjenje je plavo. To smo